Ulandzela ukuthi inhlangano iBishop John Nash Foundation ithembise ukuthi itawuthengela gogo Hlophe yena-ke umbhedze ngemva kwekubeke umbhishobhi Dr. Neshonge amenywe-ke ukuthi ahambe-ke ayavula indlu lekhiwe ngemlenye-ke ifoundation-ke le ndlu yakhela yena-ke gogo ngemva kube gogo kubonakala ukuthi-ke uyeswela. Le foundation iBishop Nash yabe sethembisa ukuthi itawuthengela yena-ke gogo umbhedze lebese-ke namuhla-ke yawumikisa kute-ke naye gogo Hlophe atawulala kahle njengabo bonke-ke bantfu. Ngifuna ukubongela inhlangano yababeyaneshi lengentele kona ngibona ukuthi nakune mavesi nje ngalifike lasuka la kumakhobo 20 lasuthi ovumelusi wami ungelusile ungentele lokuhle wonke libe ngiphila kuNkulunkulu ungisitile ngiyabonga mbona inhlangano nayo lengisitile kuze ngihlale kule impumelelo yendile tandla bangentele kona ukuthi ngithole impumelelo kuhlale ngiyambonga ukuthi namhla sengilawulala njengebantu bonke bengalala kepha nje siwathi bona kakhulu nekujabula ukuthi nkosami bonke labangentele ngicela baNkulunkulu ababusise nkosami sawula sebasendele abantu ndoba into nakulabanye babasithe babendele bakwendeke imithi wane kubonga nje lokho kakhulu kuba benesha nkosami mfundisi la ngentele kona namhla ngilawulala embheseni bengeke ngilale ngube ngidela imali ukuthi kepha njena Umcondzisi welanga lethu foundation lekunyona foundation leyakhela yena-ke gogo lendlu uthi-ke ubonga kakhulu kuyombhishobhi Dr. Neshonge kanye ne-foundation yakhe ngekuthi-ke bede-ke batawulethela yena-ke gogo lombhedze kulandzela ukuthi bona-ke emandla abo-ke abese-ke aphelela-ke endleleni. Nhlanga-ke ubonge kakhulu esipho lesiqhamuke kuyo le foundation iBishop John Nash Foundation. Ngathi sibonga kakhulu kuye umbhishobhi kule sento lasendile yena sibonga kakhulu ukuthi asethembe singathenjwa ngumuntu and waphinde wathembisa wathi noma ngaseyini lesicelako uyohlala khona. Sibonga kakhulu nje umbhishobhi. Besinganani vele sidingo besisikhulu njengoba gogo bekalala kusemende besisikhulu etenetingubo kani semende uyabanza. Gogo Hlophe uvetile ukuthi uhlala nemtukulu noma-ke nakhokho wakhe loneminyaka-ke lemibili washo ukuthi isimo selikhulu lapha-ke ekhaya kulandzela ukuthi le mfana ude batali eTendzabeni eChannel eMaswati. Inkeri Carlos ngisemoyeni kaManzini.